And so Adom TV Badwam health tips so now watching komo amenorrhea ye din komo adwada benadene ye hwe courses e de pa na betumi amasa hawe aba e de na yenye ne yenti kade wo se bosumi bi eba no bosumi miensa afe mfiemienu emaye ye ne Dr. Dubuaten Endpoint Homeopathic Clinic na da romanso ne de dwumadi ebro ntie ne oni sawoso yawe bia infections we oba na se hawa junior bra yen check ya wudie mu hwe se be ya obetimi asiesie ohoma new baby no Dr. Dubuaten no pay yemu akwaba ye na senso amenorrhea yen hwe causes e dey na dey sa condition ba no ma bit ma oba immune sa e doso pa e doso yi but your medical conditions in your lifestyle okay no the medical condition doso pa ade ba ko etimi de ba Bibi offense polycystic ovarian syndrome. Okay. E no hormonal conditions. Emma oba bibiri no emu homonsa. Okay. Yo ya bibi offense ovarian cyst. Ensuo e begina oba akosua no. Eno so bibiri no ano emma ma bibiri no ano emu homonsa. Se ensuo ni ba e jobi obetuma tanse be bosomi nsia. Bosomi be me nsa. Na dream e se onyem. Otimi nya sign bi e je se onyem. The bobet ma from no bet ma tetim tesuo and I yes bet ma kutu no for bet ma hye na oba na dwen so wanyem oba check na nyi nsem bi ani wo so na na mess na ma okay and no timi e de sa condition ni ba oba bi wa de ne de e di ba na se obu ha na wa ye bibi e fe se DNC okay what I say ana se obu ha be kan se local me be kan se abortion okay na e bia wa ye too frequent obu akwa na the crude way wa van ko hospital kra na ye ana obu akwa the hospital na ye but why the frequent intino ama wanya scar ewo awodie ni okay eno no mpe bebre na so nya scar wa awodie ni mu a eno kwa so timi kofa amenorrhea it frequent abortion etimi de oba bi wa etimi na menses no eteko de sa de na ba ade ba ko se etimi de ya de e fe ne se amenorrhea ba eye bibi e fe se pelvic inflammatory oh okay PID and also so timid papa oba bi o na pelvic inflammatory disease amen so be ken awodi ni and no timid papa the wo kire sa pelvic inflammatory and so ye de he no pelvic inflammatory ni so oba nya infection okay na one treating in them na ama infection no ama akọ na wodi ni akọ ni ovaries mu akọ ni fallopian tubes ni nti ka the pelvic inflammatory disease one day I think yes. the next you know say be this it was a ama ensuo anase infections amba na organs no ni reproductive organs ni na ni ka say na esa na oku okwa tima ensuo be kina oba na wodi ni no ko find condition bibiri endometritis ni sa ni na eba eno so mama nya bi defense amenorrhea oba bi one na the effects side effect of medications obu ha ade ba ko etimi di ema manya amenorrhea ema man enyo menses pa ma contraceptives okay especially the oral types obi o ha na your emergency contraceptive eno no ye dia ye ya anya ne se na ye family planning oba bi wa chese obetimi di be ma da 10 no anom ne 10 oba nom 10 eno wa ne be ma da one who buy no one no emergency contraceptive watchna onom na sa no etimi distort it it is hard ye no bebe no ano ma messes no enye de ma hormonal imbalances obabi wa na stress bi e da no so eno no etimi hormones no ye imbalance obabi wa no ni di ye etimi de sa de na ye de ye ba obu anu onya infections etimi ni nyina no etimi kofa sa wo ye ni e ba be hwe e ma oba enya bibi e fe ne se hormone amenorrhea ye fancy head na so e na wan kan lifestyle no ba to ka ba ko bi fa en sanon bebri oba wo no nsa bebri ana se ma athletes e ma mo ye bebri no sporting that go se menses no etimi ma hormones no ye imbalance number obetima friend no ye 0244 867068 endpoint homeopathic clinic number 0244 867068 now dia how dia about the friend number yeah that say yeah that Dr. Dubuaten say papa endpoint homeopathic clinic na daroma and e did media brought na so adepache ne won kwa won ho dia kan ho
na yɛntoa yɛn nkɔmmɔ yi so yɛda se